rainbow. Man, two rainbow. Lucky. Oh man. There you go. It's two rainbow. Oh, it's beautiful. Amen. Yan, dalawang rainbow po mga kabro, mga kabagay. See? Oh my goodness. Yan po, umuulan. Pagbaba namin dito, see? Yan, rainbow. Yan. Ganda, no? Dalawa yan, no? Ganda, no? May araw, oh. Tapos pang araw, past 7 o'clock. March 17. Yan, yun. See the rainbow. Rainbow. You need to close up. Oh. Yan. Rainbow. Ang ganda. Uy, may oh. Ayan. Ay, mga Alex. Oh, rainbow. Rainbow. Akala ko kung sino. Ayan. Ayan o. Rainbow. Ayan. Doon. Yung ito. Kita ko ng kababayan natin ah. Ayan. Mga sasakyan na. Ayan. Ayan po. Dami kumukuha ng picture tapos video. Nagsibabaan. Ayan. Close up, close up, close up. Ayan. Ayan. Dalawa. Ayan, meron isa. Papanan ng ulap. Doon. Ayan. Ayan pala. Ayan. Wow. Okay. Mga kabro kabagis yan. Ito yung kuha namin. Yan, mamamalingki kami yan. Pero yan, bumabalat mga tao. Yan. Yan, yung sasakyan. Itlog. Okay. Salamat sa panonood.